बाहाय के ओ मंग हाय के बा ओ परफ्यूम नो सना वाने वाम शॉपुन थाइग्रा ला ताबुक आं संवान सुंबानी हिनी हिंगां के पुया तो सं नॉर्थ ईस्ट नो रिप्रेजेंट खायनि बागि संवान सुका नंगे नॉर्थ ईस्ट नो रिप्रेजेंट नों बाहाय के खायमान बाहाय के नों खायमान नंगे सं गोबां मानि नो वान सुनि क्या ताबुक तो फूड बाइबो माने सामुं रक बाइबो गोबां मा अंगंगि दङ माने एक्सपेंड नङि दङ नागा फूड बेलाय के फेमस नंगे गारो रंनि फूड रक बेलाय के फेमस काशी कुशु जागा थांकाने इनके नंगवाक बाहान रक माने थानाय हायबनो काशी कक नंगे आसामुं रक बायसिमी सिनि कल्चर हेके बिसिनि ट्रेडिशन साइदा मानि मान नंगि मानो साइमेया आबनि बगिनो संवान सुका जतनि स्लाइ कोर जतनि स्लाइ जे जागाव सिनि कल्चर हे ट्रेडिशन एकदम माने एकक थाइबै साइमानाय जात अब तामंगि मानो आबो गंके सिनि लिटरेचर नि बिसिंतै सिनि स्टोरीज रंनि बिसिंतै आबनि बगिनो नंगो जागाव अ अंको खेरेंबार हे जेफ्रो सावो आ जागाव गंके सिनि कल्चर नि फासिनाय सिनि ट्रेडिशन रंनि फासिनाय सिनि ओरिजिन नि आ जागाव आ काइसा स्टोरी साइरमा बायनो जों साइमानो ओंके किन्तु बा पुइला आं मा गसिनाय अब थिगनो अब थिगनो जों गोबां फकटेल्स रंनि बागि जों वानसुका गोबां मा स्टोरीस रंनि बागि वानसुका नंका आं खरकसा बरक अजगे तिनि ब फाइमालिया हाइपनो बनो आं हामबायनो नाम सुंग बिन बुंखा आदित्य देबरमा ब खरकसा अंको हली क्रॉस कॉलेज ब परिमन आजराव ब जोंबो इंटर्न खाय दंमानि ओंके जोंहाफोर गोबां मा कक सालाय दंलायफ्रु ब खेरेंबारनि कक आजराव साका आज आबुनि बागिनो जों वानसुका ओ खेरेंबारबा बेलाखे काहाम काहाम कक बले अबनो जों आगिनि कमाजाक जे बाहायनो तेबैसा जोंहामनो इमेजिन खाय सुनामी मा खांके बेलाखे काहाम मंगना हिनै जों ताक्स दरादै आबुनि बागिनो जों जगाव अ खेरेंबार लॉन्च खायमनि गलाखे सिनि टीमो ngake to tabuk je main je team member ngake sing khorok ninyo haipeno tabuk sing norok nukhna neikan ni team rok botongo neikan ngake sing borok no baksabuk su borok no sini hom chang hnai ngake rungthoma tai iko rigna bin logi tongo tai khoroksa chonghori ni khoroksa tong ani mung hni ngke bethel ngake ani mung ngke ankit debarma ताबुक अब बेलाखे कथिन अब तु हायनि हाइपनो अ सिनि अजगनि खेरेंबारनि बाहायाबो कमाजाकनि थांपानो गोबां बिभिन्न जागाव अर्किडनि बाहाय कमायाखु बाक्साबुकसो अर्किड बरनि स्मेलंखा चॉकलेट बाहायबो दंगो नंके लेमन बाहायबो दंगो मिल्की बाहायबो दंगो क्रीम बाहायरो गोबां अर्किड दंगो नंके सिंताम रिसर्च मा खायकानि नंके सिनि तिरप्रारक सिनि ताबुक फानो तिरप्रा का जागाव आ बाहाय मोटा मंगनाय जार अर्किड जुदिन तंगो हनि गंके बाहाय टाइप नि अर्किड अ तिरप्रावा आसाय मानो आपनो जों रिसर्च खायनि क्या गंके आपनो रिसर्च खायबे बायमानि परे जों सायमाका मे बि ओमति है टाइप नि अर्किड अ तिरप्रावा आसाय मानो हायबेनो प्रॉब्लम हनि गंके आ अर्किड नि बाहाय सिमि सोंरि रेखा आ खेरेंबार नि बाहाय सिमि सोंरि रेखा नि गंके आ परफ्यूम कुन दिन फानो कमप्लीट दंगलाक कारण आ आपनो बाक्सा साजे यांगनाय ओंका आबनि बागिनो जों ताम खायकानि गंके जों एमन कायसा मास नामका जे मानै बुइ चाजांनाय तबु जुदा ते कायसा गंके अब माने जतो जागानो फुलि माने जात आमति काहाय ए जों आबनि बागिनो सावो जों अ अंको अ जागानो खमानि जों कम्पिटिशन नि बागै नखमाया जों बरनो बेलायखे माने कंग्रेचुलेशन जों बरनो जानक न मुसुंगो बिकॉज जों कायसा स्टेप थाङै दं आगिफ्रो परफ्यूम ब्रांड रक अ बेलायखे माने हाकसालनि नासिक मुंसै केबो फानावनो खुलगनानि माने बेलाय किरमा सिंजावबो आबनि बागै जों बनो कंग्रेचुलेट खायो जे अमति हाई डिफरेंट आइडिया स्ट्राइक खाय दंनाय हायपेनो जों तामनो मुसुं मानि हिनि गंके जों आबनि बागै न साव जे we are not here to fill a market हायपेनो we are here to preserve something which is fragile je glass rokni ngka bo break ni thangmanu abon bagino sing sini o fragrance ni bisingtei sini o clarier brand ni bisingtei sing actually sini mukumu sini origin sini heritage no se sing preserve khanya musung sing sini raw material rokna hamani hini ngke mainly France ni import ngo abo sing na haya
sini perfume arok no borok ngo khaya ba mane sin bagi arrange khayo borong no formulate khayo formulate rok joto no khai bayu offline similar to online na online similar tabu ni bagai hingkai online ni sime no rok paimanai so maybe sing future ro tabo bani demand tik sa bari hanga hingkai sing maybe store rogo rimanai store ro phana sing khloka amti haing sinai da ang hring ge to fragrance market to ang 3 years sangkha agi puila puru to mane perfume rok azora bang phalka 3 bosor age azora rok ngke ang bufang ni business rok khai tong mani bufang nursery ni kaise tong ani brand ngka abo bufang rok phalai tong mani ngke kabamo zora wo khumbai bahaino to nangam no kagri semaya ngka azora ni simin ang mane bahai rok ni ti makhano mane interested ding mani ngke karon kaisa mane ang saimangka ani monai khoroksa ana samani nung judi no nini jaga rok khumrok toni jon kha nini jaga rok bahai rok toni jon khangke nini mental peace rok manu mental rest rok abo manu nei singa jora wo mane ani monai jora wo samani ngke aboni bising tinya aste aste of fragrance market of haimani yagulo tabuk sik jora mane o clear brand no ultimately 3000 jora wo khuloka ini tengau kaisa tilbar sama mumbai kereng ba mon sekan free order roman no ni sal ke lo family ro singomno puila tinino obo khulogu kono pre-order singna yak noro order khaina kai tin no khaisi makha tabuk se khai makha Clarier www.clarier.in Singapore mention kari ba no jebo sini advertisement through te sini social media ni through te Instagram account our through te khlali i registration khajak sini sin registration khajak sini investment ngangke belai abo trials and errors be kuplung ngangke karon sengtamo khlaiani ngangke puila seng o brand oti khlaini sekang seng alka mani be seng market test khakya borok bumti he perfume rong sajak no honai abo bai jotono mili woi sana thangti ni ngke sini tabuk suk joratei 5 lakhs rong ne bob sin thangka ni abo hne ngke to sini marketing je team leader reng thomani bising tin phaimani bowan suka haidi khoraksa artist tongo mane belai ke young artist bin bumung ngke angko career thnai gan rok sa bong ke sangwan suka tabuk tu je to belai ke gan soli tongmani ba sing haidi bono bo promote khaitei tai sing sini brand no bo bin bising tin sing launch khaichwan ne sing wan suk like tabuk perfume market o makhano booming tongo like billion dollar ro daily se every year raising tongo sing tabuk to tripura no target khaiti kai sing pura north east no target khainai amni ke na north east ni thika tabuk main ayang north india south india whole india nam dike target khainai ni sing vision ta sin hobo tabuk suk jora ngke su to kaisanu ni tangi himale kaisa perfume no snam tani mane belake klai hema tongjang na baksu baksu borok haibeno perfume no snam tani at least 5 to 6 months nangi thangu karon kabang mo jora wo aba testing ma khayu ngake testing khlaibe men pore ungo ungya waisang mang se o jora wo phaisok payu kaisa perfume no ningta sajak sajage sing tabuk din santhang din ke sini tamo product perfect da hi sing tabuk phano a perfection ro tugi tongu seng tabuk judino sana thang tini ngke tabuk haijora wo tongui tongo Japanese restaurant rokhnai Korean restaurant rokhnai borok ni menu rok na kheke seng abu mu rok no seng pronounce khain cheringia haipono borok ni samu rok sasui to tabuk I think
seng dopani te haste ni borong no obun shin kok ke sarmung je especially je young people rong rang sawano they may be rising entrepreneurs mana kun dino phano kaisa ongko step nana ni takiri because tangi male seng step nana ni kiri junior kiri khani ngke seng kun dino phano kaisa mukamo seng thangi sogi manglak abni bagina ang joto no mane request kayo especially the young entrepreneurs that they may take a bold step to reach a finishing line may be tonglak haibano they will keep on perfecting te kaisa ang sanamu sungmani ngke je to sung o clear brand sung snamani karon hani ngke je sung sini culture sini identity no preserve khanyani bagisi abni bagina ang musung joto no je whatever you do, but let's not forget our origin. Let's not forget our identity. Hambai.